te danas prisustvujemo pravljenju najveće pljeskavice na Balkanu. Lokacija Kamnik, izvršilac Leskovački žar Kordun, čivija iz Ginisa je tu, ako se pljeska ne raspadne pašće i svjetski rekord, pa idemo kroz proces, ali prvo se treba rasladiti. Kako se rashlađujete? Sa pivom. A kako ćete se rashlađivati kada bude bilo još toplije vreme, pošto najavljuju? Ćemo duplo više piva. I kreće tako što se izvagava pripremljena smjesa. Čivija je pribilježi oko 90 kila i dok oni to raspoređuju na namašćenu, ručno rađenu platu prečnika većeg od Yao Minga, ja ću da jedem gulaž iz ovog kotlića iz Tommy Jerryja. Čivija premjerava situaciju i idemo na prženje pljeske, laganih 40 minuta i dolazimo do najtežeg dijela broj 1, a to je skidanje pljeske na ognjište, da se ona tu fino zapeče i onda kad se završi vraćanje na platu, kako bi došli do najtežeg i najkritičnijeg dijela dana, a to je okretanje pljeskavca. Ovo vidimo kako se gazda Mladen zagrijava za ovaj herojski čin i okrenuli su to oni uspješno, a im sunce što su mene ugljencali. Čivija daje konačni sud i potvrđuje da je pljeska uspješna, da nije ništa raspadnuto. Svjetski rekord oboren, čestitke Kordunu i haj sad da degustiramo ovo čudo. I kad bi uzeli u obzir uslove u kojim je rađena, 8,5 od 10, a u poređenju sa ostalom hranom ovog restorana 3 od 10.